Još jedna teška reč. Ja sam Dragan Jevučićević, glavni urednik Informera, a naš večerašnji gost, verovatno ste već videli, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Halo, dobro večer, izvolite. Halo. Ja sam Dragan Jevučićević, glavni urednik Informera. Dakle, dobro večer, vaše ime, odakle zovete? Halo. Srbija me učinila uspešnim i poznatim čovjekom. Igrao sam u pozorištu, na filmu, televizijskim serijama, reklamama. Viđao sam svoje lice svaki dan ukrštenim rečima. Žene su me obožavale, deca su trčala za mnom po ulici da im dam autograf. Zvali su me u razne emisije da me pitaju za mišljenje. Došao sam da te molim da mi dozvoliš da se pojavim u tvom novom show programu na televiziji. Molim te, daj mi šansu. Dakle, dobro večer, vaše ime, odakle zovete? Hej, ovo od samu jebem. Pa jesmo li na ovo spali? Treba da je sramota i tebe i mene, znaš i to? Ti znaš da ja tebe poštujem. Ali ovo je civilizovana država. Nije ko ono naše gdje se Božje zore ne zna. Neki su problemi u režiji. Imamo drugog gledalca. Dobro večer. Kako se zovete? Ja sam bio talenat, veliki igra Zovka Grbalj, pa prešao Arsenal iz Stivca, pa treba za Milano da idem, moj Mijuško ne da studiraj medicinu, da te ljudi poštuju. Mršu pičku maternu! Moj Mijuško, vidiš li gore s oblaka, pasti majku jebo da me kupuju hođe, za 50 eura me kupuju. Dobro, hvala vam. Upravo je čovjek. Dobro večer, izvolite, predstavite se. Vuk sam Božović. Radio sam na Goli otok. Recite što vam treba. Ja ću vam sve iz njega išćerati. Djeco, imate volje, ali ni to od tehnike i tehnologije. Prije bi ga ubili no što sa znali. I što vam se neko nasmeje u studiju? Nekom bilo smiješno ovo dok je Ovo je bilo vrlo smiješno mnogim ljudima na internetu. Super. Hvala vam još jedan put. Hvala vama, dragi gledalci.